Desite bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Build. Danas ćemo snimati kako instalirati neku aplikaciju preko koje možete snimati igrice. Uđete u trgovinu Play. Upišete Mobizen. Evo ga, Mobizen. I nećete ovaj gdje piše, već idete ovaj gdje piše. U ovaj uđete, instalirate ga i vidite. Onda samo dođete, izađete kad vas se instalira, kliknete na taj što vam se instalirao i ništa ne dirate. I sad imate sa strane taj kolutić. I onda uđete u igru, stisnete to i stisnete snimanje. Onda vam odbrojava 3, 2, 1, sad. Preko tog ja sad snimam, vidite. To je to ljudi što se tiče ovog videozapisa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!